November ni som pakua kumsang ni som ni pali ania Rainbow Mizo Channel thir tu le ngai thatu te chibai le thau ule Manipur State boina boruak atrangin hasau sang choviau maya voin hian kanunau Zofate jingami CRPF ten hanka lumtak martar som te hriat reng na le zana en tirna tur te lungoi lo na lan tirna turin Churachandpura coffin rally nei turin ruam manania Manipura Zofa hruaitu te kai hruainain kuang te zonin punkhom na lian tham tak mai an huai hot don ani chanchin kan buat sailai hian program an mandan hi kimchang tak hriat thei halani lo ani heti lai hian nimin lama report kan ron pek tuang khan Union Home Minister Amit Shah chuan nimin tlailam panga khan high level meeting poimo tak mai hakawani kha tichon kha meeting a hanthurel angin central chuan Manipur State ta boina bengdaya borok monom jok siam turin paramilitary force company somnga vel tirlut turin thutlukna han siama company pakhata hian sipai javel jalom turangai ania anvain hanthon lu tur hi paramilitary force personnel sanga vel handling don hani tichon heng paramilitary force anthon lu bel tur ta hi tunkar chungin Manipur State thlantir man turin ruam man hanibok heti rual hian Manipur State ta kan unau Zofate laka rong taka kuthak tu CRPF fatangin unit somthum le panga ta chu lak chu mek ani boka tichon Manipur State ta border security force BSF anda mek zinga unit som panga te lak chua hani mek bok ani Union Home Minister Amit Shah chuan New Delhi North Block ka security official tanen meeting anaina hian Manipur boina bengdaya remna le muanna siam chu ngai poi mober turin paramilitary force te ahriat tir ani heibaka hian Amit Shah chuan tun naya Manipur State ta boina chi rang khengchung changa Manipur State atanga IPS zirchuak CRPF DG Anis Dayal Singh chu ground na thilthan dan zongjong imfalatranga report peturin hriat tirna hati chuak boka ground assessment report siam tur hian paramilitary force dangtanen po thohona thatak siam turin hriat tirna hape bok ane hetiangani meklai hian indigenous tribal leaders forum ITLF chuan tunhaya Jiribam district a meitei ho chet na andemna thuchua anron siama he thuchua hian indigenous tribal leaders forum ITLF chuan Jiribam district chung Zofate luachina Christian tabiakin chirang halania school pakhat hal hani boka petrol pump pakhat le Jiribama Kuki-Zo community tein sompali lai mai hal hani boka heng thiltheng zongjonga hian ITLF chuan kandem tak zatani hantia Jiribam district a security force somte hian engwangin nge Manipura boina chuak meka wanga structure chuasan to te po hum hal tura Supreme Court thupek anjom lo boitira tangkhan biakin zathum samruk chuang zat mai hal chiat ani towa tuntruma Jiribam boina po hian Christian te biakin rang te hal chiat ani le boka heng te hi security force ten hanveng him lawa he boina hi sakho in dona chikhat ani wangem mi tin zona hansiam boka tharum thona nunung berchu meitei firfiak ten Jiribam district a Zairon Khua meitei amis crane arambai tengolle meitei firfiak polte tho hona hania khata khan poisailo meichia kumsam thumle pakhat mi rong takin han thata khatianga thila thlen lai khan abul naya central force CRPF sipai duty te hanom renga masan duty anhlen chuak lo hi thilmak takani he khua CRPF duty te hian patrolling anai thina masa hetianga meitei nunrong ho te anchat chungjong hian CRPF duty te hi roncha chuak dulawin ankema hantom rangani anti heti role hian harambai tengol firfiak polte hian tamenglonga pangmol khuami kumsom ni pasari mi chu anthat boka meitei hoin an thunun Manipur State sarkar chu meitei helpolten namtlem jokle tenau jok minority te hanbai na hi athlop latawangin boina hi apun lun kan hlau hleni hantia central sarkar hian heng meitei extremist pawl ralthum kengte hi abeng dai angayani tunthang hian Kuki-Zo civil mi poisailo ta chu
Manipur State Sarkar ral thuam da khom na tanga ral thuam han ruk chuatanen beithaina hun rem chang han la jong chun jom jelani hei wang hian heng meitei pol te hi thunun ani ma chuan state chunga tharum thona thlengfo thin hi are don lawani tichon hetianga Manipur State Sarkar ral thuam te ruchuaka tribal ten bay kanto meka wang hian Kuki-Zo volunteer te hian anram le an chung te hum halnan ral thuam in siam mai lo chu ti thei dang han nei lo central roi tu lam ten heng meitei extremist te hi an beng tai hun poimo tak chu ani toni antia tribal telaka hetianga tharum thona han nei thrin hi voi khat ma thleng chun jom tolowa hatop vekani chuan tharum thona hi chu abo vek donani tichuan huneng mo chan chung chu politics lama chin fel ngai thil tam tak om dona hun kalto chunga tharum thona thengjong jong te po meitei ten tribal te an beile an thawanga abulin tran ani veka mase meitei te hi beng dai hani lowani chuan Kuki-Zo ten harsatna lian tak tak le hrem kan torna te chuan chak zo ka phubalak mai lo chu ti thei dang kan nei lowang tin ITLF hian thu chua han siam hani Manipur boina hun rei tak chung chun zom halani zelawang hian Indian National Congress INC chuan Prime Minister Narendra Modi hian Manipur State lo turin han phuta hebaka hian Manipur boina chun zom halani zelawangin Union Home Minister Amit Shah chu bang turin han phut bok Indian National Congress General Secretary in charge Communication Jairam Ramesh chuan Prime Minister hian Manipur atanga party frang te in biak ron na nei tura akau khom hangayani hatia chumin huwa chuan November ni som ni panga tanga parliament session tran ani main national level all party meeting ko angai bokani hati tuntha November ni som ni panga tang hian parliament session tran ani dona India media trend khat ta chuan Manipur State boina wang hian parliament session lowam tura hian thil tam tak chu soiho hlei thailoin opposition party hroi tu ten han bei saile han demand hi ti hlotin ani lo chuan in nial boina lian tak tak atheng le ngai donin ha hriatani anti All India Congress Committee headquarters sa Manipur Congress hroi tu K Magachandra Singh le AICC in charge of state Girish Chadankar press conference sa hian thun soya Jairam Ramesh hian asoizal dan chuan Home Minister Amit Shah chu Dobolenjin Sarkar Noya ahlo chamfai veka Manipur State Chief Minister N Biren Singh po hunrei tak chung Manipur State chu buaina in a chenchil toa mase Dobolenjin Sarkar Noya chung buaina ta chu abeng dai theilawa ani po hi bang turin kan phutani ati BJP le antho puinilo opposition party frang te o haring to hlea antrong kampo anato hle boka Jairam Ramesh hian asoijal dan chuan Mei ni thum kumsang ni som ni pathuma tang khan Manipura hian boina lian taka chuaka Prime Minister Narendra Modi ro chu khovel ram frang tloin asarmon kolvela mase Manipur tlo hun anei theilowa chu wangin kanthil phut masabar chu Prime Minister hian Parliament session athen ma hian Manipur State tlona tur hun ain siam ngai kan phuta Manipur State a hian Hill District le Valley area chunga relief camp frang te po tlo turin kan bei saya political party te politician te civil society group tanen income hona po nei turin kan phutani anti tichon Manipur State atlo nuwa rampum huapin all party delegation party frang te inron khom ton na nei turin meeting akau hi kan phut bokane anti hebaka hian Jairam Ramesh chuan July nisam thumle pakhat kumsang hi somni pali tang khan full-time governor anam tolawa hemi ma hian tribal tajingami mi pakhat chu governor ni ma se thasom pariat chungin ban hania full-time governor rotngal turin central sarkar hi kan phut bokani ati he press conference a hian Manipur Congress khroitulu K Megachandra Singh chuan Dobolenjin Sarkar Noya hian boina aum tolo tile tell me hani toni ti hi soiri kani fowa mase Manipur State a hian danle thupek aum tolo takzet ani Manipur mi puizong in an tur hi apoi takzeta misual ten an ruk bote an tha te meichele no pang ruk bole
poisai lo mi puijing ami rong tak taka in tha na te hatheng me kani hati NPP leader le Meghalaya chief minister in an party in Manipur state ta BJP sarkar an thop na an hnuk do kani ti halopong to boka kan unaw te torna wangin mun sang atangin na tak takin sarkar dinglai dem na haume ka heti lai hian Mizoram state sarkarin mipuita beisayang nazoka thuchua asiam lo nianga in social media lampanga in nialna om chome ka Mizoram state sarkar khreitu ta hian abik takin zerbam boina chungchanga hian strong message alati chuak velawani tin social media ranga in nialna om chhotan mek bok ani NPP ten BJP in thop na hannu do takawang hian sarkar boi viau toa heti role hian BJP leader hengemazat ten mass resignation antia ahu hovin BJP anchuasan meka India media ten report an pek dan chuan tharum thona in Manipur hasoi hingchun zom zela Jirbam district atanga BJP office bearer hengemazat tin han ban thu han theluta high command nena lekha anthona an state ta thilthleng jongjong chu an pom thailawani ti an soya an welcome ani hanti CNN news site tin report an pek dan chuan hetianga in nu do na an thelu dani tia soi hani meklai hian Manipur BJP office chuan Zirbam mandala BJP committee trangin banale kha hanla dong lawani ti an pong ve thunga heti role hian Zirbam district BJP hroitu ta chuan joint letter hanjiaka hei hi anin nu dona lekha resignation letter hania Manipur BJP hroituluber Sarda Devi address in hanjiakane hanti hein tar communal class awang hian mitam takin nunna hanchan toa mi singruk chuang zatin anom mun hansan to boka tichuan heng mi pui internal displaced people te hian harsat na hanto hi lian tham tak ani toa sarkar atanga grant poimo tak tak mai han kuata local ta chu han chang thailawa na han tholai te han chan boka jirnalama po nasatakin hei hian ngong anei mekane hanti Manipur state sarkar hen biran sing kai khoi chuan hetianga sarkar thlop na handon thattok lowang hian harsat na atok mek nin akhriata nimin khan NDA han tho puitele BJP MLA tenen in mu khom na hanaya Manipur state sarkara BJP thop tu MLA panganei mek Naga People's Front NPF chuan biran singa kai khoi Manipur state BJP sarkar chu an thop jui zeldonani ti an puanga BJP hian an manin majority chu an la hau tang thaya heti role hian NPF 10 thop na an pe ka wangle JDU MLA pakhatin thop na halape boka hei wang hian biran sing pon a hlau thona wanga heng MLA te a ko khomna hian soiho na hun reitak an man huwa a sarkar chu so nge anile thaita Mase BJP MLA Jongjong hian Narendra Modi hi an thop don lawani ti The Times of India chuan han reporta achan chu ama poin Biren Singh hi inhuk doka Chief Minister Tharda Turin han beisai thu han lo sai towa tichuan Biren Singh hian Nikum Khan Manipur Chief Minister ani natranga aban na chu Governor nena thelu tuma mase hele kha hi maktak main protester pungkhom mipuiten han pot thlerani antia tichuan khatianga darka rukchung drama lemchanang dewa thilathlen nuwa khan Biren Singh hian athu soi masakbar chu tunang hun poimo tak mai kan to mek lai hian Chief Minister Nina Tang hian in nu do katum lawani tin asoi chuak le si ani mase kan soita kang khan BJP hroitu le han leader poimo tak tak ten an ban na han thelut meka an thopui Naga People's Front Party hian lathop masela Biren Singh sarkar chu soi nginin haumekani tin The Financial Express chuan han report ani heti role hian Biren Singh hian Zofate a target charchar ti hi hachiang tawiawa he meeting hanaina hian NDA han thopui tele BJP MLA tenen meeting a hian thutlukna resolution an siama hen thutlukna hanjiadan tak chuan Kuki-Zo polten meitaimi paruk an thawangin an laka hian nisari chungin mass operation neiturani tin he resolution hi an pom hani hetianga Zofate ron targeta operation lian tak neitura thutlukna an siam hun hi nizan khania
he thutlukna an siam na hian MLA somnile pasari an telani ti datekan herald chuan han report bok he meeting chungchang hi nizan dar som pakhat le minute somli harikma deu khat khan meitai chief minister Biren Singh chuan exlama ronpo sin rural lai MLA tenen meeting poimo tak kanaya tun naya ziribama misual ten tualan thana kha kandem lea poi khoi tu telaka rural na dik len chua aninga thilti sual tu telaka hian nataka malak ani donani state chunga remna le muanna aum thainan AFSPA le danle thupek ti chak chungchanga thutlukna poimo tak tak siam ani bok tin haron posa Armed Forces Special Power Act AFSPA hanti hi Manipur State mun thren khata te sarkar ding lai le meitai ten ama khan han thlop lowa tuntuma hian chuan han thlop don ta ni in alang ani ma se hei hi central sarkar tilomna turatana anlem channa mai po ani thai bok ani report atanga halandan chuan he meeting hanai na hian November ni som palia MH thupe kangin police station paruk nuaya mun frang franga AFSPA mandan turchu clearlet na hanaya tichon resolution panhina ziribama meichiale no pang paruk thana chungchanga in nam noi kuki helpol telaka nisari chungin beipui thak na neiturani ti ania resolution pathumna chuan khathi na thleng chungchanga mo phurtu le in nam noi na nei ta chu thu boi siam sak turani tin resolution an siam boka tichon he meeting an nei na resolution parukna hian meitai social organization krang injam khom ten thutlukna hanlo siam tole Biren Singh nena Zofate firfiak pola puang tura an phut thu han thelu nena injam na nei Manipur State sarkar thunai nain ahuam chinangin hanrela meitai mi paruk thattu Kuki-Zo organization tachu danlova pawl ding unlawful organization a nisari chungin sarkarin hapuang turani ti anibok poi khoina diklole danbo chenalian jok meitai hoten minister le MLA ta chenain hanbai chungchang po soilan chu hanivena an resolution a hian andem thu hansai ringot thung ani tichon meitai mi puite thunun na turin resolution pakhat anai boka heng resolution ta hi hun bituk chung hian ti hlotlin ani lo chuan NDA legislator zongjong ta chuan state mi puite ne na hinron khomin malam hun tur hanrelang tin da ani bok ani BJP le antho pui legislator ten meeting anei na resolution han siam zongjong hi meitai lampoi khoi na chuichena tur lam engma haom lova Manipur State ta Zofate ta na har satna lian jok thlen thai tur lam hoi hlir hi an thutlukna siam hi ani deuh veka hei baka hian Jiribam district Babupara area meitai protester zingami pakhat police ten an ka hlum chungchanga khan meitai police ten tuin nge kap hlum ti hi an confirm thailawa hei wang hian meitai mi pui lungoi lo na lian tak atheng me ka chumi beng daina tur chuan a chui chiang tu tur committee member panhi chau omna andina heta hian IGP intelligence ke kabip chu chairman in aming hi kanlam diklo mai thaya ningsen wangam DIG range street chu member ani bok dona an panhi hian khathil thleng chungchang kha an chui chiang dona ni ti Manipur Home Department chuan thu chua an siam bok ani heta po hian thil thlendan dik tak chui chuak lowin Manipur Police le Central Force te mo pulovin Manipura Zofate thilti ni tin hanron pule mai thai bok ani achan chu protester te nodar tum hian police te anom khom veka an bulmaya police silai met pok tu hi an tan hriat lo thei ani lowa mase tun thleng hian he thil thlenga hian mo phurtir lowin poi khoi tu hi meitai police te hian an thupa datekan herald chuan mitam hutu te poin security force telamatrangin silai hi ron me puani ti chu an soi ngeya mase police te hian chu an confirm thailawani anti hetilai hian Meghalaya chief minister le National People's Party NPP hruaitu construction ma chuan Manipur state ta BJP sarkar han thlop na chu an hnuk dokani ti apuana tanga nikhat vel haraltia thuthar haron neilea en Biren Singh hi Manipur state chief minister atanga in hnuk doka Manipur state chief minister hi anin thlakani chuan National People's Party NPP chuan
ทบนะหันเปเลดเลโดนันิตีเจียงตะกินฮารอนสวยหลังเลตาอันนี้โอเลคลิรตูเลง่ายทัตุเตเลวินเนนกอลทราวลาเรนโบว์มิโซชแนลเฮียนจันเจนทาร์ดังเนนดัมตะกินกันินตงเลเท่าดอนเนีย